Jadi dia tu aku ke rakam berkeni bunyi soundbar ngau subwoofer Binfield 808 BTRW. Sambungan aku bisa kabel HDMI ngagai TV. Yang aku nguji ke Bluetooth dulu. Bluetooth aku milih Bluetooth device plus TV speaker, bunyi speaker TV ngau bunyi speaker soundbar subwoofer. Setting dulu, setup speaker Bluetooth ngau TV. Connect one speaker, Bluetooth hyperbar, Bluetooth connected. bunyi bising. Pada Bluetooth connected. Jadi aku ngerakam video tu ngena telefon iPhone. Kami kena mau berkini bunyi tau ke video penerangan. Next, start. Kita ngetis bunyi sound. Seratus bat TV, tetapi bar remote aku sembilan adjust sampai 12 je. Dia tu kembali 15 sampai 20, maksimum 30, tapi nak uji nyaret. Itu bisa surround effects ngau simultaneous sound out. So kita nguji ke surround effect nak ngau speaker TV. Done. Discover Dr. Dermis Lumiclar Galactomyces Serum. Available now. 70s. TV Sound AI Sound Pro. Itu bisa delay. Bisa bunyi delay. Adjust setting. Audio delay, audio delay. Audio delay kita beri nada delay kosong. Bluetooth speaker volume kita beri nyari gari bunyi TV speaker. Mendak akan dibeza ya. Volume dia tu 5 dulu. Play music.
connection. Kita uji setting soundbar aja dulu. Untuk bunyi soundbar speaker TV nak naik. Untuk bunyi purely semina ari soundbar ngau subwoofer aja. Mod TV AI Sound Pro nada lagi labai udah dito nada lagi laban udah ngena bunyi dari soundbar aja. Ada udah setting. Adjust equalizer, adjust bass. Nya semina ari remote speaker itu aja. Aku nada boleh nyambung speaker TV ngau soundbar bunyi synchronize, dah boleh synchronize. Kameranya ada 15. Cukup. Dia aku nguji reset dulu bunyi. Reset bunyi jadi kosong. Bass balance, treble balance. Saya repeat. Lagu baru nak tengok tes. Bisa equalizer bari remote paling baru hari tu. Equalizer nombor 91. Equalizer 92. 93. 94. 95 90 sinyal mimik 91 slow. Nak pasti kini engka equalizer tu bisa masuk dia customize ku nguji ngejas treble kurang, bass paling tinggi, equalizer nombor 91. Nombor 2 muji puji kini. Bakal ke nada beza 90 nyari 91 92 bakal nada beza. Nak pasti bakal ni equalizer atau berfungsi sama ada yang customize atau kena. Kita uji mulai dengan equalizer nombor 90 baru. Treble 90 dengan 3. Bass 3. Maksudnya equalizer tu nada beza. Try di customize. Kita reset ya. Speaker soundbar kuat ke sampai 20, tak ada TV kuat 20. TV di mana nyari ke? Okay, report dari TV, beri soundbar 4K. Beri
button. Jadi tok connection Bluetooth TV ngagai soundbar Binfield dah diuji. Atau kamera beza nguji ke soundbar connected agai tripod. So TV kita off dulu. Disconnected. Disconnected. Bluetooth disconnected. Kau kan nyambung agai telepon. Bluetooth connected. Jadi dah connected agai telepon aku itu. Jadi lagu ningal lagu sama. Kau adjust volume telepon dulu. Lagu kesama tadi kami nyamai kita mandi yang kebunyi zibeza kan tak volume telepon pun ada pun. So senang aku adjust volume remote soundbar. Saya bunyi bass yang kuat. Didingan nada beza didingan connection Bluetooth dari TV kau telepon bunyi yang sama aja. Dia tu aku mulai ngagai TV baru. Bluetooth disconnected. Disconnect Bluetooth. Bolehnya apa TV. Kau kan adjust connection TV ngena HDMI. So ngena control, remote control, nuka mode. Ngiga HDMI. FM radio mode, Bluetooth mode, HDMI ARC mode. HDMI dah sambung. Kita uji connection dari TV. HDMI. Use external speaker with kata tadi nguji ke speaker TV atau speaker soundbar mada lari kena setting optical out nak pasti bisa optical out uji dulu. Volume dari tulis nomor berapa. So
ngau soundbar. Speaker TV bakal ada berbunyi. Bandito bina HDMI. Mengadai oleh Shopee. Untuk seminat besok external Bluetooth device TV speaker dengan optical out device, optical out device. Tapi aku nak nyambung optical cable. So bunyi tu sambung direct HDMI cable dari TV dengan guys soundbar. Bunyi yang ada jauh lari berbanding Bluetooth tadi. Speaker aku set volume sama aja. Control TV dengan control remote speaker boleh control. Nanti aku control dengan remote TV, ia pun kosong gitu. Kita nguji kena sound lain. Dolby Atmos stage. Soundbar bunyi 15 volume je. Dah rakam 20 setengah hari 2 volume. So banyak tadi bunyi Dolby Atmos dia bisa sound yang lebih manah berbanding nanti kita yang nak speaker besar atau ke portable speaker atau ke nak PA system pun speaker ke biasa dijual bisa ngau karaoke nya. Thanks. Nanti portable speaker bakal JBL nya branded speaker nya lebih mahal. So ya sikit bunyi mana. Untuk berbanding harga ke bawah 500. Kita uji base bukai. Sama volume 15.
yang segigi. Laban speaker seminat sitik ngau seupa nya ada kaitan. Teknologi sound lain. Aku boleh nyalakan ke 20, volume 20. Kita uji tes audio bass. JBL. Auntie, why do we always use QPPG? Volume increase 20. Frequency engaged. 3 watts. Bass squad ku slow ang 15 baru. Begagal saya rumah. Nggak boleh kalau kuat, nggak ke jiran bak spia ano. Bass, big one bass at one. Tengok uji ngau frekuensi bass.
Tokyo Trip. I didn't know. Volume 10 mereka lalu nyari ya. Oke, kita nguji ke lagu. Eminem. Kita bunyi bass ya keluar. Oke, kita nguji lagu. Lagu Iban. Ngalai, berkikis bulu betis. Original. Volume lagi level 10 aja. Soundbar, sound foto, sebutik ke ukai jenis speaker portable. Kita lagi boleh kena asai ke kena orang Barwai. Lagu Mayari Rami Gawai. Kapal baru dikena orang Betanda Rami besar. Mengalai. Kita nguji lagu. Mawar Dayang Bintang.
baru. Okey. Makanya bunyi sound dia. Soundbar tu boleh kena karaoke, ia bisa site input mikrofon 6.5 mm check mikrofon, tapi beda bisik mikrofon test. Bila aku agak review baru bahkan ni bunyi mikrofon atau ke soundbar dia kena berlagu. So, dia tu kita nguji site hari video clip movie. Tengok juga trailer. Movie baru short. Since time began, man has gazed at the stars and he has wondered, am I alone? So much talk of AI and big tech today. Virtual worlds, what are they going to look like when we get there? Well, folks, we're not going there. They are coming here. I would like you to meet Ares, the ultimate soldier. He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent. And if he is struck down on the battlefield, I will simply make you another. You think you're in control of this? You're not. Boleh mendak video ngau sound. Maya orang berjakuk buat TV di bedak katanya bunyi yang sound termansut dari speaker soundbar nada delay. Kau kena I'm looking for something. HDMI cable, aux cable, aux input. Kita yang kena Something I do not Bluetooth baru bisa understand. adjust delay. So kita nak ada delay direct. Kita yang uji ke movie sebenar hari Netflix. 그 모든 일들이 누구의 탓? Just testing. 중요한 거는 흔들리지 않는 마음이거든요. 무엇이든 Sound output nada delay. Movie My baru. boss wants to make a deal. A deal. No deals. We base our plans on the negotiations.
this. You give back what you took from him. Apologize. Movie ke PC sound mana? Okay, kita tengok users movie. Fast and Furious. Tokyo Trip, bunyi lagu bass Hiroji kita tarik. Terus sepeda yang berlubang. Okay. Volume 15. Bunyi enjin kereta. Mau lagu. Tengah movie bisa music sekaligus. Dengar lo sound bijak kau. ああ、転校生。ボスへ行くか？よろしく。あら、あんた上履きのこと聞いてないの？上履き。Wah baki? Wah baki. アイさんじゃないわ、上履きよ。日本は土足禁止なの。上履きをちゃんと履か。 Okay, kita nguji news baru ngagai volume lain. Okay, sound kereta drips. Still need a dictionary? You know that real famous painting? The one the woman with smile on? Okay, kita dah belum buat. Sounds tayar. I told you. Kayaknya untuk sound movie itu aku akan uji kena mod nuka mod soundbar ngagai radio. Optical mode. Audio in mode. FM radio mode. Radio mode scanning channel manual. Dia bisa button channel C+, mana down
baru aku bisa scan.以死相逼自己的哥哥。So radio itu bisa antena ya. Itu yang bu antena. Uji Mega Channel bukai. Channel dah cukup terang. Scan. Habis scan. Channel plus minus tu bakal next saja. Channel minus. Lebih biasa. Next. Itu semua di tangan anda. Undi artis kegemaran anda mulai sekarang ini. 开始务必要小心谨慎，即使 Ada cara berkeni kat asas menu. 当媒体离开时也务要清新。 19 Oktober di Luar Besar UPM, terbuk pelajar, petani, usahawan dan
Ngadai tertemu ke button berkeni manual source seleka frekuensi nadai jas. 的作用，骂人全部都不用带脏字的，你知道吗？尤其他在怼那个男二啊，然后作为看自己讲说最心爱的女人，也就是傅一笑的这个角色的时候，还大言不惭的讲说，等到傅一笑啊记忆全回来的时候，他会回到我身边呢。你不懂我跟他的情谊，拜托，当然。是打杀好像没有了，但是我就觉得他。Punya ajak channel radio lagi juga. Next channel. Next channel. Next channel. Next channel. Next channel. Next channel. Next channel video. So nak kanya ajak nguji ke speaker soundbar. Now subwoofer Binfear 808 BTRW. Temu baru review microphone atau karaoke system.